V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus. Najprej slovenščina, seveda. Torej, premišljevali ste tudi sami, zlasti evangelij, ki nam pripoveduje o čudežnem ribolovu. In je pomembno paziti nekaj, kar bi pogosto spregledali, da Peter, Jakob in Janez niso bili seveda začetniki. Bili so profesionalci, bi rekli. Bili so ribiči po poklicu. So poznali jezero do potankosti, od samega otroštva. Točno so vedeli, kje loviti, kdaj loviti, kako loviti. In natančno to so delali celo noč. Vse tako, kot je treba. Vse po regelcih, bi rekli. Uporabili so vse svoje znanje, vse svoje izkušnje, ves svoj trud. In vendarle ničesar niso ujeli. Recimo bi dal primer. Moj bratranec vse je naredil, kot agronom, profesionalec in tako dalje. Šla je toča in marsičesa ni bilo. Ni bilo češenj, ni bilo marelic zlasti in tako dalje. Neko zelenjavo tudi mu je potoplo. Tako da vidimo pomembno lekcijo. Bog seveda ne prezira človeškega znanja, ne prezira dela, nasprotno bi rekli, ne prezira izkušenj. Peter seveda je moral najprej postati dober ribič. Temu se reče, kot so tudi skolastiki rekli, da milost ne zavrača narave. Ne zavrača narave, je ne uničuje te narave, ampak jo predpostavlja, se pravi, jo sprejema, staja in nadgrajuje, pomaga te zadeve. Ker tudi najboljši ribič v tem primeru, lahko bi bilo kaj drugega, kot smo rekli, brez Božjega blagoslova ne more zagotoviti uspeha. Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo z njo njeni graditelji, njeni zidarji, pravi psalmist, ponavadi sveti David. Tako da nasprotje z današnjim človekom, z današnjo mislijo, miselnostjo pravzaprav, ko rečejo, imam diplomo, imam denar, sem veliki inženir, imam izkušnje, imam načrt, vse delam po načrtu in zagotovo mi bo uspelo. Ali imam oblast in zagotovo mi bo uspelo. Tudi tako lahko rečemo. Ampak ne gre vedno tako. Tako da pravzaprav gre tako, kot je rekel en filozof iz Neaplja, Giambattista Vico. On je rekel, da obstaja heterogeneza ciljev. Kaj to pomeni? Da človek naredi vse tako, kot je mislil, da je prav, z vsem znanjem, z vsemi izkušnjami, z vsem tistim, ampak stvari se spremenijo v nasprotje želenega. Kako bi rekli, tam pravijo, zagotavljamo mir. Delamo vse, da bi bil mir, na koncu vojna. In tako dalje. Zakaj? Ljudje smo padla bitja. Ljudje smo zaznamovani z grehom, z izvirnim grehom. Je rekel sveti Pavel, ne delam dobro, ki ga hočem, ampak zlo, ki ga nočem. To je zaradi tega. Tako da ta
resnica, ta verska resnica, ki ni samo verska resnica, ampak jo morajo opaziti vsi ljudje, še kako drži in jo tudi evangelij izpostavlja. Človek sam po sebi ne more dobrega narediti. Karkoli tudi sveti Tomaž je rekel, človek dobrega misli, reče, naredi, je od Svetega Duha, je od Boga. Milost Božja, pomagajoča ali dejanska milost. Tako gre ta zadeva. Današnji evangelij nas torej uči, naredite vse, morate narediti vse, kar je v vaši moči, in na to ponižno priznati, končni uspeh je v Božjih rokah. Peter je storil vse, kar je znal, in potem je naredil še nekaj več. Zaupal je v Boga. Na tvojo besedo bom vrgel mreže. In začel se je čudež, zgodil se je čudež. Tudi mi moramo tako delati, se učiti, načrtovati, uporabljati razum, ki nam ga je dal Bog. To smo včeraj tudi razglabljali pri verouku. Ampak nikoli pozabiti, brez Boga tudi najboljše mreže ostanejo prazne. Z Bogom se včasih zgodi več v enem trenutku, kot prej celo noč našega truda. Sedaj v hrvaščini, hrvatsko. Današnje evanđelje pripovjeda o čudesnom ribolovu. Važno je primijetiti nešto što često previdi. Petar, Jakov i Ivan nisu bili početnici. Jakov i Ivan. Nisu bili ljudi koji su prvi put ušli u lađu. Bili su ribari po zanimanju. Bili su profesionalci. Poznavali su jezero u nulu od djetinjstva. Znali su gdje loviti, kada loviti, kako loviti. Cijelu su noć radili upravo onako kako je trebalo. Upotrijebili su sve svoje znanje, sve svoje iskustvo, sav svoj trud. I nisu ulovili ništa. Rekao sam o mome rođaku koji je isto, on je agronom, znači profesionalac poljoprivrede, sve upravio kako treba, onda došla tuča i gotovo. I to je velika pouka za nas. Bog ne prezire ljudsko znanje, ne prezire rad, iskustvo. Petar je najprije morao postati dobar ribar. To je ljudska narav. Prvo je ljudska narav, treba biti dobra narav i onda dolazi milost. Ali ni najbolji ribar na kraju ne može jamčiti uspjeh bez Božjega blagoslova. Koliko danas ljudi misle, imam diplomu, imam novac, imam iskustvo, imam plan, mogli bi i reći imam moć i zato ću uspjeti, a ipak život često pokaže da nije tako. Današnje nas evanđelje uči da moramo učiniti sve što je u našoj moći, a zatim ponizno priznati da je konačni uspjeh u Božjim rukama. Kako kaže psalmist, ako Gospodin ne gradi kuću, taman rade njezini radnici, graditelji. Tako da konačni uspjeh je u Božjim rukama.
Petar učinio je sve što je znao, ali na kraju je učinio još nešto više. Povjerovao je, na tvoju riječ bacit ću mrežu. I tu počinje čudo. Naše sposobnosti nisu izvor života i uspjeha, ako smo o to vidjeli na vjeronauku. One su darovi koje nam je Bog dao. Sveti Pavao danas nas podsjeća cijelo stvorenje uzdiše i čeka svoje otkupljenje. Sunce, polja, rijeke, planine, sva priroda govore o Božoj dobroti, čekaju dan kada će Bog sve obnoviti. Tako da mi se pitamo sada što trebamo učiniti ovoga tjedna. Prvo, zahvalimo svaki dan Bogu za darove koje nam je dao. Drugo, marljivo radimo, imamo sposobnosti koje smo primili, ali bez oholosti. Treće, kada dođu poteškoće i kada naše mreže ostanu prazne, nemojmo očajavati, nego poput svetoga Petra recimo, Gospodine, na tvoju riječ bacit ću mreže, jer bez Boga ni najbolje mreže ne donose ulov, a s Bogom se ponekad u jednom trenutku dogodi više nego u cijele noći našega truda. To je Božja milost. Neka nam presveta djevica Marija smoli jednostavnu i čvrstu vjeru svetoga Petra, da uvijek vjerujemo Božjoj riječi i vjerno slijedimo našega Gospodina. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvaljen Isus i Marija.